Uyu mwana mureba amaze gutahura abatasi bari babateye akoresheje indebakure, ahita atanga amakuru barafatwa. Uyu ni umwana w'imyaka 6 gusa y'amavuko. Turi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ni inkuru mpamo kandi yabayeho y'umukomando wa mbere wabayeho mu mateka y'isi akiri muto, Soulja Boy. Nyuma y'aho abagize umuryango we wose bishwe na bombe z'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi yose, umwana wari ufite imyaka 6 gusa y'amavuko icyo gihe yisanze mu maboko y'ingabo z'Abarusiya ziramurokora. Nawe abona nta yandi mahitamo yari asigaranye uretse kuba umusirikare atyo, ndetse akaza no kwandikwa mu bitabo by'intwari by'iki gihugu. None natwe tukaba turi kumugarukaho. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku nkuru idasanzwe y'umwana wabaye umukomanda akiri muto mu mateka yose y'isi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ni inkuru mpamo yanditse mu bitabo by'amateka kandi yabayeho, ikaza no gukinwamo filime mu 2019 yitwa Soulja Boy.